دم باش شاگرد منی دلال وانا من ایرو کیمیا نوکلری یک کیمیا نوکلری یک شو می توفیق دست پی بکن توفیق وقت بره مد ناوین دبر مد گو توفیق بروتون نيوترون تيد هنا شو اصل انرجي جي حفت اصل دورة توفيق هنا هر اصلك جي هن الكترون دوان هنا توفيق انك اگر ما سمبولا توفيق كبير اكس مبن شو به كربون به اكسجين به هسم به الجمع امداتينن ا وزد بالانجليزي ام دي بيجن ا تي واتايا هجمارا سنگي وزد شخال اليش فر الآلي راس الشبل هيرا جور الآلي شبل هيرا بنيجي شو أمداتين زد هجمارا بروتون اي بوزيتيفن شو الفرجي أمداتين إن أمقارن دين أمقارن دانين يجي جريدانات نابينا هجمارا بروتونا ونيوترونان فيدا زد تي واتيا هجمارا بروتونان الفر إن هي أمدانين أمقارن دين أمقارن دانين هجمارا سنجي يكساني P زدكي إن الفيدا P زد شو P يعني هجمارا بروتونان وإنجي هجمارا نيوترونان دما جو از هجمارا بروتونان وهجمارا نيوترونان كون بكن هجمارا سنجي مردد كبه و P لفيدا ده هجمارا بروتونان الفيد أجيال بهم زد و هجمارا سنجي يكساني كون كرنا هجمارا بروتونان وهجمارا نيوترونان شو هجمارا بروتونان بالفيد داني زد يكساني P زدكي إن زد هجمارا أتومية دما از بهم هجمارا أتومي وك از بهم هجمارا بروتونا شخو میناکک مدانی اگر مگو هلیوم 4 دو مدانی اگر مگو هلیوم 4 شخو هجمارا سنگی 4 ته واتای انو هجمارا سنگی 4 و د دوجی شخو ته واتای زد د دوی دما گو هجمارا سنگی 4 به شخو هجمارا بروتونا جی د دو به این چا در که مگو یکسانی پی یانجی زد از کارم دینیم زده کی ان لور گوری و ام به بچه زد زبم هلادن و به کمکی زد دور ده هجمارا نيوترونان ويبي 4 كيمكي ددو شو اوجي ددو در كفته وات اسكال فر دايم ددو الفيدا د ان والفيدا د زد شو الفيدا جي اي ده بغركي هجمارا سنگي يكساني بي زدكي ان فر بي تي واتايا چ زد و بي هجمارا بروتونان انجي شو هجمارا نيوترونان و گریدانیات نبین آوانده یکسانی زده که انج دیو لازم کار دینیم پی یانجی زد دما گو هلیوم جمع هب 4 دوش خاطه و اتای 4 هجمارا سنگی د دوجی هجمارا بروتونانه 4 کمکی دوش خاطه دوجی هجمارا نيوترونان هن تگهن جمع هن تگهن وقت ایزوتوپ ایزوبار و ایزوتون جمع هن ایزوتوپ میناک جمع دانی ما المنت هیدروژین دانی هیدروژین یک هیدروژین دو هیدروژین سی از بینم گریدان هبینان هر سی اتومن همان المنتان یعنی هر سی چنه هر سی هیدروژین وکه فدورد ایزوتوپ ته واتای چه ایزوتوپ اتومن همان المنتان یعنی جورامان یک نه گوهرتن نه هیدروژین و کربن هیدروژین گریدان هبینان چای هر سی همان المنتان وكيفن لي بجمارة شتى بجمارة نيوترون تي جوهرتن ودما جو هجمارة نيوترون الفر تي جوهرتن شخوي هجمارة سنجي جي بي جوهرتن دفرد هجر هجمارة نيوترون الفر يك يمك يك شخو الفر صفر الفر دو يمك يك شخو الفر جي يك والفر سيك يمك يك شخو الفر جي دوي شخو ايزوتوب تي واتايا چه دما جو اتومين همان المنتان جمع هبن وك هيدروجيني دما جو نيوترون وانج هف جودابن هجمارا نيوترون انا وكيف دومن جبر في كي شخوتو هجمارا بروتون او كيف دومن دما جو هجمارا نيوترون انا وكيفن ويجبر في كي جي هجمارا سنجي جي انا وكيف دومن فمقارن بين ايزوتوب چنه ايزوتوب اتومين همان المنتانه جودابون اد ناف هبده انه هجمارا نيوترون انا يك جبر في كي شخو هجمارا سنجي جي نيك از بهم سر تگاهدن ایزوبار می میناکن دانی جمع کلسیوم و پتاسیم کربن و آزوت از دبینم کلسیوم و پتاسیم شخوا ده المنتین جدانه جهفتون نوا کفن و کربن و آزوت ده المنت جدانه دما گو المنت جدا بن شخوا به هجمارا بروتونا نوا کفن و وکف بس ورد چه گریدان نبین آن هنه
ده المنت جودا دما گو هجمارا سنگی وک هف چل بچل وک دویدت کربن 14 14 ده المنت جودا دما گو هجمارا سنگی وک هف دو به شخوا امجوار دبین ایزوبار ایزوبار اسکارم وک از بمچی ایزوبار اتومین المنتین جودانه لی چی وان وک هف دونه هجمارا سنگی آوان وک هف دون وک کالسیوم چل پوتاسیوم چل و کربن 14 آزوت 14 فدویده ده تشتید ناوان گریدان آوان هجمارا سنگی وكهبه لإلمنتين جودان. الجمع تيجا هكذن هي إيزوتون. إيزوتون مثال كاني ميناكا كاني أكسجين، فلور، كلور وأراغون. أزبينم أكسجين وفلور يشخوا إلمنتين جودانه. كلور وأراغون يشخوا إلمنتين جودانه. إلمنتين جودانه هجماري واني إيه أتومي جينا وكهبدون وهجماري واني سنگي نوكهبدون. إيزوتون شنو؟ دماغو أتومين جودا هبن اتومين جودا هبن وك اكسجين وفلور هر دوش هف جودانه دما گو هجمارا نيوترونان وكهبن حيشت بحيشت لفر 20 ب 20 وده المنت جودا يان زيادتر هبن اجمارا نيوترونان نوكهبه شو ابم جوار به ايزوتون ايزوتون چنه اتومين المنت جودانه لي هجمار نيوترون وان وكف فان كمسر بريارداريه توبك ام بيبن المنتين برياردار هن و المنتين نه برياردار هن اما چاو ناس بكم به اب المنت بريارداري يا جينا دماغو وك مينا بيجن او المنت برياردار او المنت کو توفيكين وان بدر بازبونا دميره خوجه دمين مينا اكثر من انكم حسن ببن حسن المنت ايه هري برياردار تخزايد حسن گو بهزار سالا سر هر تبشي 1000 سال 10000 سال مليون سالات بسر هر حسن دمينه حسن توفيكا حسن ناي گهرتن فدورد بدر باسبونا دمي بسر حسن دي توفيكا اي ناي گهرتن حسن دمينه حسن نا به المنت كيدن نا به بوتاسيوم نا به صوديوم نا به مغنيسيوم لي المنت نبر ياردار او المنت گو توفيكين وان بدر باسبونا دميره تين و گهرتن مينا اكثر وك يورانيوم نوك حسن يورانيوم بشي هر سال يورانيوم دبي المنتين جودا وقت زنجيره كي هي داوية يورانيوم دبي بدقاره زيرة شي عم جربين رصاص شخوا دماغو دم سر يورانيوم دري توفيكي وان تين هرتن دبن توفيكين دن او توفيكان دبي توفيكك دن او توفيكان جي دبي المنتك دن تا دقي زريج او رصاصه فدفرده بدر باسبونا دمين ده اي برياردار توفيكي وان وخد من خوجهن و در باسبونا دميره المنت نبر ياردان تيغو هرتن دمن المنت دن دريا رياكسيون اي نوكليريد شخوا كاريگرا گو برياردك گو توفيك برياردار يا نا ريجيا ان سربي يعني زي هجمارا نيوترون ابمن و زي هجمارا بروتون ابمن زي بلا بكم سر هفدو دما گو اف ريجيا هان نزيكي يكي بش خو معناه و برياردار الفر هگر از المنت ای تبلویا پریودیکی شی ببم از وی بکم از هجمار ام ببم و هجمار زد و از وان بکم وقت فونکسیونه که از ان لگوری زد ببم از ببینم نمونه‌ای اگر ان یکسانی زد به گرگ وقت راستی که کشه بس براستی تشکی نمونه‌ای تنیه الجمع هی کمبرا بریارداریه وی آوی اف خالانا هر خالک جوان خالانا اوانا دبی المنتک دما گو یک دروی کمبری درکه بجور دیاج بینی ده دیواتای ویا نبر یارداره فرجایا ان سر پی او رجایا ها دیار دکه گو المنت من بریاردار یانا دما گو ان سر زد یا ان سر پی یعنی زده کی یکی به دما گو ان سر زد زده کی یکی به دیواتایا انو هجمارا نیوترونان هجمارا پروتونان زدره شو دما گو هجمارا نیوترونان هجمارا بروتونا زيادتر به ويتشبه ويف المنت هان وبالجورا كمبرا بريارداريه يعني بالجورا ويبه نويل بنيه به يانجي مديد اگر مدي المنتك الجورا ويتي واتيا انه هجمارا نيوترونا بروتونا زيادتر وتي واتيا انه ان سر زيد افريجيا هان زيديه كي اجبوغو ريجيا فقر نيزيكي يكي دفي هجمارا نيوترونا كم به وشخوت في هجمارا بروتونا زياده به بچاب ونيوترونك ببه بروتون دوی نوترونک به بروتون دما گو نوترون به بروتون شخوا دبار ده هجمارا نوترونان کم دبه و دباران جی شخوا هجمارا بروتونان زیاده دبه و اف رجای هان دبه نزی یکی
دماغو نترون ji protona zêdetir bin divê nitron bi proton. Dema got nitron bi proton ji xwe barê wanî jor bar nitron yek sıfırı yek li vê de dima got hejmara sengî li vir sıfır hejmara atomî bes perçekoka deveya tê wateya barê. Hejmara binî perçekoka çûşik di tê wateya barê ne ê wateya enû hejmara a sengî ye a nuklerî ye. Yek di vir de enû senga wê yek sıfır li vir yanî barê wê sıfır e. Di vir de jî yek tê wateya senga wê yek û yek li vir jî xwe barê wê zêde yek e. û xwe eger dehê rabin yek kêmekî yek xwe sıfır derdikeve û sıfır kêmekî zêdek yek kêmekî yek derdikeve mirin. Ji bo ez nas bikim bê rastbûnek tê heye li jor hejmarê sengî yek şazê her hêlekê zêwan zêdekî hevdû bikim. Yek zêdekî sıfır yek li valî jî yekê hev sengî heye. Yek li vê de ye li vir jî yek zêdekî sıfır. Yek zêdekî sıfır ji xwe yek e. Li vir zêdekî yek kêmekî yek sıfır ji xwe li vir jî sıfır e. Dema got ez vê reaksiyona han ez vê hevseng bikim divê hejmarê sengî ê jor her hêlekê divê encama komkirina wan yek bê û ji xwe hejmara baran jî divê komkirina wan yek bê. Zêdekî yek û kêmekî yek ji xwe sıfır e û li vir jî zêdekî yek û sıfır ji xwe yek e. Dema got enû ez elementekê bibim dibin kembera biryardariyê de yani dibinî de bi. Dema got dibinî de tê wateya şê tê wateya hejmara protonan ji a nîtronan zêdetir e. Dema got hejmara protonan ji a nîtronan zêdetir bi ji xwe divê protonek bê guhertin bibi nîtron. Divê protonek mînakek divê protonek ji xwe bibiçe bibi nîtron. Proton wê bibi nîtron. Proton yek yek e senga wê yek e ji xwe barê wê zêde yek e û nîtron senga wê yek e ji xwe barê wê sıfır bê bar notir. Dema got proton bibi nîtron yek kêmekî yek dibi sıfır. Perçekoka biçûk derkeve divê sengayê sıfır bê. Yek kêmekî sıfır ji xwe zêdekî yek. Eger sıfır seng bê û bar jî zêdekî yek be eveya ez jêr dibin pozîtron. Eveya em jêr dibin pozîtron. Ji xwe veya em vêr dibin çi elektron el vir karî ji devra deynim çi sıfır kêmekî yek. Ji xwe pozîtron wek me gotiye ew tê wateya enû du gotinê îngilîzî bi hevdû ve pozitif elektron. Pozitrên tê wateya pozitif elektron divê de elektronê negatif divê de pozitif ji bo ez bên pozîtron yani tê wateya pozitif elektronê ê pozitif. Di vir de eger me got dibin kemberê de bi wê protonek divê bibe nîtron ji ber çi? Ji ber ev rêjeya han jêkê biçûktir divê proton kêm bibe û nîtron zêde bibe. Wê çawa çê bi divê proton bibe nîtron. Dema got proton bû nîtron proton ew kêm bibe û ji xwe wê nîtron li vir zêde bibe wê ev rêjeya han car dî vegere nêzîkî yekê. Mînakek me ser biriye sodyum 22 yazde senga wê hejmara sengî 22 ji xwe hejmara protonan jî yazde ye. Dema got bibe nîyon. Bibe nîyon ji xwe hejmara wê 22 û hejmara sengî 22 û hejmara a atomî 10 e. 22 kêmekî 22 sıfır e. Yazde kêmekî 10 zêdekî yek e. Sıfır û zêdekî yek. Sıfır û zêdekî yek perçekokan çî senga wê sıfır e û barê wê zêdekî yek e eveya bijêr dibin pozîtron. Enerjiya pevgirêdana nuklerî. Enerjiya pevgirêdana nuklerî ji xwe tovikê dime got protonên barê wan pozitif tên û nîtronên bê bar tên. Dema got em ji hêla elektrîkî bibin proton û proton ji xwe pozitif in. Gerek dehfdan nabêna wan çêbin, ne kişandin nabêna wan çêbin. û ji xwe nîtron bê barê û proton jî barê pozitif e. Gerek kişandin nabêna wan çê nebe. Ji xwe em dibînin di tovikê de proton ser protona û ser nîtrona kom dibin bê dehfandin û kişandin nabêna proton û nîtronê ê got proton xwedî barê pozitif û nîtron jî bê bar e û kişandin nabêna gişa çê dibin. Nabêna proton û proton jî heye û nabêna nîtron û nîtron jî heye û nabêna nîtron û proton de heye. Ji hêla elektrîkî ve ev tişkî dijî xwezayê. Lê em ê têgeh nebin enerjiya pevgirêdana nuklerî ji ber çi enû proton hatî girêdan, ji ber çi nîtron bi nîtron hatî girêdan, ji ber çi proton nîtron hatî girêdan ji hêla elektrîkî ve ev ne tişkî rast e. Ji xwe çawa tê yani karin bên enû diriya pevgirêdana nuklerî têgehek ne pevgirêdana nuklerî ev girêdana nabêna wan de ne elektrîkî ye, nuklerî ye, ne elektrîkî ye. Ji xwe taybetiyên vê hêzê çi ne? Hêzekî zêde xurt e. Ev hêza nuklerî ne wek hêza elektrîkî ye, hêza wê zêde xurt e. Adê dua heta dûreheyekê pirkin bandorê dikin. Dema got proton ya nîtron goştovikê derkeve bandor li ser namîne. Fe ev pevgirêdana nuklerî ji xwe enû ev taybetiyê wê enû li gorî çî li gorî tovikê tenê
اگر پرچکوک اش دروی توفیک درکوه شخوا باندور نامینه آدن بچوانیا نکلیونان نایف گریدان شخوا نکلیون تی واتایا بروتون و نترون دما گو از بین بروتون شخوا از بین بروتون نترون شخوا آبی باره بس از بین نکلیون تی واتایا بروتون جی شخوا تی واتایا نترون جی شخوا بچوانیا نایف گریدان جبر چیز هیله الکتریکی و انو پوزیتیف دحفدانه و نترون جی شخوا گرک نه کشاندن یعنی کشاندن نبینا نترون تنه جبر هر دو بباره و شخوا بروتون پوزیتیفه و نترون جی بباره کشاندن نبینا تنه بس آلیه نکلی یعنی هزار نکلاری و بچوانیا نکلورا نه گریدان ایشه مجد تنه یعنی ویا پوزیتیف ویا نگاتیو ویا بباره هزار نکلاری چه نکلیونا هبه کشاندن نبینا تایی yani انجام داوی کشاندنه نه وقت الکتریکی انجام داوی کشاندنه شخوا بروتون جی کشاندن نبینا آنتهی و نترون جی کشاندن نبینا آنتهی و بروتون نترون جی کشاندن آنتهی جبر وی که ام بچوانی آن نایگریدان یعنی به باری آن نایگریدان زاگون اینشتین شخوا جبو حساب کردن و انرژی هیزا گریدان نبینا آنده شخوا زاگون اینشتین جمر چت حسبینه او الفر ماگو هیزا نوکلری انرژی هیزا نوکلری او انرژی گود هیله اف هیزان مبهوک چنه دلتا ای یکسانی دلتا ام شخوا سی دام دلتا ای ورته واتیا انرژی دلتا ام سنگ و سی جی شخوا چی لذا شوقی سی جی لذا شوقی الگوری زاگون ازهرم دلتا ام شخوا یکسانی ام دو کمکی ام یک ام دو چی ام دو سنگا توویکی ام دو سنگا توویکی لی ام یک نسند دگا توویکی سنگا گو بروتون و نوترون توویک پکته دما هر یک جوان سربست به دما گو سربست بن شخوا دما گو سربست بن سنگا وان جدایت نبینا ام دو ام یک دما گو از میناکا کی ببیم هیلیوم دو بروتون دیدنه و دو نوترون دیدنه دما گو از سنگا دو بروتون آبیم و سنگا دو نوترون آبیم از وان زیده کی هفدو کم از کم کرنه ببیم شخوه و هجمارک درکده و دما گو هر دو بروتون و هر دو نوترون کم ببیم بین توفک و هجمارک ام دو درکده از دبینم انو هر دو سنگ نوک هفدون او جداهیت نبین هر دو جمار آده او جمار کم دبه شخواه جمار دما گو ام یک ام دو مستر او جمار جبر چی کم دبه او سنگ آهان تیوه گوهرتن دبه انرژی سنگ کم دبه و انرژی زیده دبه شخواه دفرد دلتا ام یکسانی ام دو کمه که ام یک جبر چی صفر چوکتره جبر گو ام یک مستره دما گو از پروتون و نوترون ببیم سربست بین و سنگ آن کم بکم شخواه و سنگ آن سنگ توفیق زیادتر به دما گو از آن کم بکم سربست جبر او سنگ کم بو انرژی او انرژی نه آگریدانی لگوری زاگونه ام یک از چوا کارم ببیم لوردش خواه زید ام یک چیه هجمارا از هجمارا بروتونا ببیم و زید هفدانا سنگا بروتونا بکم زید خواه تبر هجمارا بروتونا ام پی سنگا بروتونه زیده کی هجمارا نترونا بکم و زید هفدانی سنگا نترون بکم یعنی از بروتونا جبینم و زید نترونا جبینم و زید هجماری وان هفدانی هجمارا سنگی وان بکم دورده سی مگوچی لذا شوقی یکسانی سه هفدانی ده هیز زیده کی 8 متر لسر چرکی راهینان آنکه مینا که ببین اگر مهلیوما 4 دو بر که از به انرژی آب گریدانا نکلیونا ببینن دما گو دو بروتون و دو نوترون جمع هبه یعنی 4 نکلیون سربست بین دما گو از وان هر چارانا وان بکم توفیک هلیومی شخوه سنگ کم ببی و به انرژی که آنکه از به انرژی هم بحثبیم به چا مردر که لگوری زاگونا اینشتین لگوری زاگونا اینشتین شخوه به دلتا ای یکسانی دلتا ام هفدانی سی دام سی شخواه مگو چی لذا شوقی از بیم ام یک چی شخواه هجمارا بروتونا از هفدانی سنگا بروتون بکم و زیده کی هجمارا نترونا هفدانی سنگا نترون بکم شخواه الفرده 4 دو اگر دو بروتون الفر هبن 4 کمکی دوش خوی دو نترون الفر هبن یعنی تیواتا دو بروتون جمع هنه و دو نترون جمع هنه افد دو هجمارا بروتونانه یک بهنوک 6 7 2 6 هفدانی 10 کمکی 27 اویا سنگا بروتونه دفرده اویا سنگا بروتونه شخوال ورجی دو اویا هجمارا نترونا الفر می بروتون بر الفر می نترون بر هر دو جبر هف دو جبر انو هلیوم 4 دو سنگا
دو بروتون تدانه و دو نوترون تدانه شخوا جمارا دن یک بهنوک 6 7 4 نه تبینه جوده هيك فركم نابين اوان هي بس حردو سنگ نوا كفدونه لفر اف سنگا بروتون الفر شخوا اف سنگا نوترون از الفر و هجمارا حردو بروتون دركبه سنگيوان والفرجي هجمارا سنگا حردو نوترون دركبه و كونكرنا داوي چمر دركبه 6 بهنوك 6 نه 5 دهداني 10 كيمكي 27 كيلو اوانا سنگا بروتون دركبه دماغو سربست دماغو توفيك دم سنگا دو بروتون نوترون دماغو سربست شخوا الفرجي سنگا توفيك وان بري دانمه سنگا توفيك گوتن 6 بهنوك 4 0 24 دهداني 10 كيمكي 27 ام دبين انه حردو جمار نوا كفدونه كي بونت تشرب دماغو سربست بزيدتره آنکا دلتا ام یک ثانی ام دو کمکی ام یک شخوا ام دو مگو سنگا آتویکی و ام یک انجامی کم کرنا سنگا بروتونا و نوترونانه دلتا ام پشتی مکیم کرد درکت مره کمکی صفر بهنوک دو نه دو شش دهفدانی 10 کمکی 27 شخوا صفر چوکترش برچی صفر چوکترش بر مگوی سنگ کم دبه جبرگو سنگ دبه انرژی اف سنگا کم بوی او سنگ هاتی گوهرتن و بوی انرژی آنکا دفرد في هجمارة هان الجوري زاغونا اينشتاين زباغرم زاغونا اينشتاين دلتا اي يكساني دلتا ام سي دام شخو دلتا ام دركتي نرخكي نيجاتيف دلتا اي اويا دلتا ام شخو والفرجي لزا شوقي زيدان بكم سي افداني ده از زيدكي حشت از بكم دام شخو انجام داوي درتكفي دلتا اي كيمكي دو بهنوك 6 3 4 دهفداني ده كيم كيمك يازده جول درتكب شو انرجي منا يعني بيفاني جول از بينم هجمارامه بنيجاتيف درتكبه جبر چه بنيجاتيف دركتيف جبر انه دماغم سنگ بنيجاتيف سنگ نيجاتيف داني و اجبار انجام داي نيجاتيف داني پشتي بنيجاتيف درتكبه از ويداتينم بوزيتيف جبر چه جبرگو انرجي نرخكي بوزيتيف چه نابه نيجاتيف دركبه ليفر واتيا نيجاتيف د سنگه د چي انه سنگ كيم دبه دماغوز في نرخيته خم زاغونه د كيم كيمك مر دركبه بس انجام داويد دويز بكم زيدا جبر انرجي نرخكي بوزيتيف نه نرخكي نيجاتيف تاويدا دبانه اما داويبو تمام شاگرد ما ان کم پرسن نرخاندنه چارک پرسمنی یکمین به ایزوتوپ و ایزوتون و ایزوبار امیان پینا سبکن شو ایزوتوپ وقت ما گو اتومین همان المنتانه يعني اتومین وكبن و له هجمار واني سنگي جودانه اتومين هلمان المنتان هجماري واني سنگي جودانش برگو هجماري نيوترونا نوكف هجماري بروتونا وكف دو هجماري سنگاش هجماري سنگي بجودا ماگو اتومين همان المنتان وكف يعني ليه هجمارا واني سنگي جودان ايزوتون اتومين المنتين جودان اتومين المنتين جودان يعني مناك ماده المنتاني نوكف به لين هجمارا نيوتروني وان وكف دو لان اتومين المنتين جودا به وهجمارا وان نيوترونان همان يعني دو علامات اگر موان انین جدا بن نو کهبن دما گو هجماری وان نيوترونان وكهبن ام جوار دبين ايزوتون ايزوبار اتومن المنتن جودانه و هجمار واني سنگي همانه دما گو ماده المنت اني گو جدا بن نو کهبن بس لگو هجمار واني سنگي وكهبن ام بانش هر دو کار دبين ايزوبار برسامني دوا کاریگرا گو دیار دکه گو اف المنتا هان بریارداره یا نه بریارداره شخوا کاریگرا گو دیار دک چی رژه هجمارا نوترونان لسر هجمارا بروتونان و شخوا دما گو المنت لبین کم بریده به دواتایا ان بلاوی پی جیکیب چوکتره یعنی وید بین کم بریده بجبر و پیش ان بهتر به دما گو پیش ان بهتر به و چاوچه بهفکشه که میشیرو و بکن دوی بروتونک به نوترونش برچه دوی بروتون به نوترون دوی بروتون چوک به نوترون زیادتر به تاگو رژیم به نزدیکی یکی فدورد اگر بروتون بو نوترون شو بروتون یک سنگا و یک و باری ویجی زیاده کی یک نوترون سنگا و یک باری ویجی صفر شو اگر ما نشفدو کیم کن هر والا یک کیمک یک صفر و یک جی کیمک صفر زیاده کی صفر و زیاده کی یک اباته واتایا پوزیترون دماغو element dibinkin berê de be ji bo ku vegere biryardar divê protonek bibe nötron û ji xwe protonekê jî berde. Pirsa menî sisiya taybetiyên hêzên nuklerî hêzên zêde xurtin. Wek me got hêzên zêde xurtin û heta dorahiyekê kin bandor dikin ji xwe ev dorahiyan eger ji tovikê derket bandor namîne û bi çawaniya nukleona ve nehatî girêdan
بروتون هف دکشینه، نوترون هف دکشینه، شخوا بروتون جی نوترون هف دکشینه نوا کیزی الکتریکین. شخوا آنکه می گرفتاری که چاره بکن دبی اگر انرژیا د شرکت کده جروکه درکه 38 دهفدانی ده زیاده کی 27 جوله اگر اویا د شرکت کده درکه جمرد به امکانی و د خلک کده و سنگاروکه یا کیم به و چقاز به ادویده ده اف انرژیا هان انرژیا آ د شرکت کده ایش بو از وی بکم انرژیا د خلک کده دوی زوی دهفدانی شیستی بکم جبر هر خلک شیست شرکن دلتا ای اف انرژیا آگو روک دده شخواه ده خلک کده مدانی کمک جبر چه کمک جبر گو روک وی دده دما گو روک دده شخواه ویا کمک یعنی وقت وی دده کمک شیست الفر شیست انو هر خلکک شیست شرکه امید هفدانی وی جماره هم بکن و درکب مره کمکی دستو 28 دهفدانی زیده کی 28 جوله شخواه اوه هان اوه انرژی آت خلک کده د شرکه که دیش خو ورجی آ د خلاقه که دی امید هفدانی شیستی بکنش بر هر خلاقه شیست شرکه آنکه جز زاگونا اینشتین کار بینیم زاگونا اینشتین دلتا ای یکسانی دلتا ام سی دام لورد الگوری و زاگونی دلتا ام از دلتا ای بلاوی سی دام بکم دلتا ایش خو مر درکتی که مکی 228 هفدانی زیده کی 28 وش خو اش سی جی چی مگو لذا شوقیه سید هفدانی ده زیده کی 8 از بکم دام دوی بکم دام هر دو اجماع از بالا هفدو بکم و در کف مر کمکی 25 بهنوک 33 هفدانی زیده کی 12 کیلو اف گوتنا نگاتیو دورده نته واتای انو سنگ نگاتیو واتای انو ویا روک تخصص ددوه یعنی کمبون اف کمبون سنگی آگ سر روکی چه دبه و تا ور ما پرسن ارخاندنی داوی کر